Zdravo, moje ime je Mladenka Jeluš. Ja stojim ispred škole Vladimira Nazora koja je pretrpjela velike štete od poplava. Kao što vidite, poplava je bila do ovdje. A sad ulazimo u školu da vidimo kako je unutra. I ovdje se može vidjeti dokle je bila poplava. Moj najdraži predmet je bila matematika. Ovo je bila moja osnovna škola, bili ste super publika, hvala na pažnju.